Pa šta da vam kažem, jedna utakmica koja je odigrana 2 poluvremena. Po meni, gde smo mi u prvom poluvremenu uspjeli da uklopimo sve napade domaće ekipe Mačve, i gde smo odigrali dosta dobro, dosta disciplinarno, agresivno. Mi smo došli sa jednom namerom da odigramo utakmicu, da se predstavimo šabačkoj publici u jednom lepom svetlu, ali kažem, prvo poluvreme smo odigrali dosta korektno, drugo poluvreme katastrofa. Čak je za mene, ne da je reč katastrofa je mala, mislim da je to skandal od ponašanja nekih igrača mojih. To je moj problem i ja ću imati već naredne subote, neki neće već biti u normalnoj ekipi i tako. Čestitam ekipi Mačve na pobedi. Pobeda je čista kao suza na jednoj fair, korektnoj igri. Mačva igra dosta dobro, dosta kvalitetno i ja želim brz povratak u prvu ligu. Kažem, odlučilo je drugo poluvreme, napravili smo 3 greške i bili smo kažnjeni. Još jedan čestitam Mačvi i želim je sve najbolje. Jedna veoma bitna utakmica za nas, uspeli smo da damo prvi gol na vreme, posle drugi i treći. Pohvalio bih moju ekipu na požrtvovanju, na maksimalno angažovanosti tokom cele utakmice i mislim da smo zasluženo osvojili 3 boda. Danas smo odigrali jednu veoma tešku utakmicu, pokazalo se kao i do sada nema lakih utakmica, nema lakih protivnika. Prvo poluvreme smo odigrali nešto lošije, u stvari protivnik je igrao zatvorenije, tako da nismo na vreme postigli gol. Drugo poluvreme smo ušli znatno bolje, postigli gol na vreme i na kraju rutinski sa još 2 pogotka, ukupno 3, znači priveli utakmicu kraju. Zahvalio bi se publici na podršci i na strpljenju do postizanja golova. Što se tiče sljedeće utakmice, gostujemo u sljedeću nedelju na Bumbarevom brdu protiv Partizana, Novajlije u ligi. Pozvao bih sve navijače koji su u mogućnosti da sljedeće nedelje krenu sa nama na put i da nas podrže u Bumbarevom brdu. Primila za Mačvu strelac Zvezdan Vlada. Igra u prvom poluvremenu nije bila adekvatna, igrali su sasvim pogrešno, igrači vezni i napadači stajali su visoko odvojeni od veznog reda, nisu pratili linije, igrali su dugim loptama i imali smo jako spor ritam, što nam je otežavalo posao jer su igrači, to je bilo baš onako kakve su konstitucije i kvalitet igrača Petrovca. Drugo poluvreme prekrojeno su bilo sasvim drugačije, zadovoljeća igra koja je donela ova 3 boda, što je najvažnije i opet kažem ono zašto se borimo sve ovo vreme da dođemo do daha i da se ojačamo sa jednim špic igračem ili još 2 igrača koja su neophodne, jer mi stvarno nema adekvatne zamene. Očigledno, evo, počeli smo sa mladim igračem, to je Dragićeć, vidjelo se da on nema tu zrelost, nema svežinu, nema snagu da nosi teret. Evo, kažem, optimista sam, ali pod uslovom da dovedemo još 2 igrača i da mirno privedemo ovaj jesenji deo prvenstva. Bumbarevo brdo, isto nezgodna, neprijatna ekipa, idemo isto tamo oslabljeni, jer sad iz ove ekipe ispada 2 žuta kartona, danas je nije čisto kartona, igrao je danas Ristivojević.
to nam je oteža posao, ali danas je debitao igrač naš Perić, koji je iskusan, dobar igrač, ali vidi se da nema svežinu i da nije imao pripremne utakmice. Ali ja sam ga stavio, oslonio sam se na njegovo iskustvo. Koje je bilo drago. Pa odlično, nije ništa zamerale kada mi je išlo teško, a drugo poluvreme je bilo odlično i publika svaka je čast i on mislim da će nastaviti ovako. Biće uopšte to jedinstvo, što kaže, ekipe i publike koje je dragocen naš igrač. Prava vrednost svih ekipa će se odraziti tamo od 6. kola pa nadalje. Kad uđemo u tu središnicu polusezone i vidjet ćemo ko je kvalitetan, ko može da održi tu formu. Teško je održati formu kad imate ograničen broj igrača. Mi smo, kažemo, ograničeni, ali pokušat ćemo da izađemo iz ove nevolje sa što manje potresa i sa što boljim rezultatom.